Narushye. Kiranzize. Izo rero. Kuba witwa Mavide ntago bivuze ko aya Mavide uri buza kuyashira. Ako none kuba witwa Puissant kabisa. Ntago bivuze kuri bundushe umuvuduko. Umuntu utsinda n'igitano. You good? Tugiye muri game rero. Tugiye kureba ninde speed Aisha speed uwamuje n'uwirukanga cyane. Tugiye kureba uwuzuza ikaziye mbere hagati ya Puissant kabisa na Mavide the therapist. You know what it is? Yes. Kuba witwa Mavide ntago bivuze ko aya Mavide uri buza kuyashira. Ako none kuba witwa Puissant kabisa ntago bivuze kuri bundushe umuvuduko. Umuntu utsinda n'igitano. Ubundi Mavide cyako cyo Mavide. Izina ni ryo muntu. Oya izina ryo. Tugiye gutangira rero. Mavide ibintu biri mu Mavide n'ibyanywa. Ariko ibitarimo ndagutsinda. Twagiye. Okay. Mugiye kutubwira ngo rimwe kabiri je aho ushaka yose kutajya kuneka. Bivuge. Ibyo bihumbi bitanu tumenye. Urahera hagaha cyangwa urahera. Urahera hari. Urahera kuri reshyiramo undakajya guhera. Njye ubundi urashaka guhera. Urashaka guhera. Uretse gato ubundi uyu mucama urumva uyu mucama jewe bite nuko ndi bumutsindi uyu mucama nahitemo ashaka uyu mucama hitamo ushaka. Okay ngenda hera hakurya iriya kandi akora Amstel ndakora Amstel. Urakora Amstel urakora Skol. Utubwira cyangwa ndimo ndi kwamamarizamo na Skol na Amstel good. Muzaze muri Paris ubwo ratubwira ngo action dutangire. Yeah man muratanya mureba hano gutya ushaka uyu. Oh yeah it's okay. Jena ngonga rabatsinzwe uyu mutipere ndakora Amstel no ndagukubita Mavi numbwira nawe nungonga nanjye ndakubye ingumi kandi amafaranga utsinda n'ibitanu tubyibukiranye n'ibitanu batubwire ngo action n'abantu bagiye gwirima bajya urese kuze ku kesi Paris Rwanda action Wimbona ndakubita Tamam. Mavide ngekuona mteziwe. Mavide sana mvide. Asuri mukapoko. Arayarya atariko. Arayarya gute? Narushye. Kiranzize. Witonze gatoya hano Afrika bakakufata. Narushye. Guys, ntago mwakwibaza ibintu byahise bitubaho. Ekuteri zose zishira umuriro, which is bad. Ariko ndabwireka nkore voice over nta kundi muri kona ko Mavide niwe watsinze. So ibihaha bose bari babihasize. Mavide atsinda Puissant gusa nayo natekereza ko Puissant ari buze gutsinda gusa birangiye nyine Mavide ari utsinze. Puissant nyine yimyiza imozo we ntiyibajye kuzana turiya tuvide tubiri tundi dusigaye inyuma hari tuvide tubiri atahise azana Puissant ariko umva agahinda kamwishe mva ngayo ya Mavide nyine yasize nyine atiriwe ajya no kuzana. So agahinda kari kamwishe nta kundi nyine. So amafaranga Mavide niwe wayatsindiye ibihumbi 5 bye mpita mbimubarira ndabimuhereza gusa yakomeje kugenda yine ari kwirya kuri Puissant nyine amubwira ati bishoboka bitubundi kare wari kuba watsinze ibintu nk'ibyo. So
mwihangane nyine ino video kuba mfashe rwose voice over ntibyari bikwiriye mwe mukwiye kuva nyine kuno kuntu Puissant ya ekramaga n'iki byose gusa ubutaha game ikurikira nzakora bari ahantu hisanzuye hanini byibuza buri wese abasha kwirwa ko hano bameze nk'abantu bari kugenda bagongana bari kugongana niyo mpamvu nyine nzabikora nkabashyira ahandi hantu hanini hisanzuye. Tujahe. Oya ndagenda mudahagarara ndayifata neza. Ubwo ubwo turatsindira bitanu. Turatsindira bitanu. Ziroroshye tugiye kwahagira. Ubu wambenda mu bitanu. Gusigaye. Nyine nabivuge. Reka mbivuge. Action! Biruzuye? Uko uzamuye n'uzibare uziduhereza. Oya reka tubanze tuzirebe. Turazegekana. Nashyushye. Uzana turebe. Reka tuzereke kuri kamera. Kunabonaga ari menshi. Ikazi yawe ni yanjye ni. Mbwira dukore.